Hi guys, welcome to San Juanico Bridge. Nanami karon sa San Juanico Bridge. Welcome to San Juanico Bridge. Nagbiyahe mi guys, pasud mi sa San Juanico kay magdiskarga mig semento sa Liti. Naami karon sa Liti, Tacloban City. Pasod nami sa San Juanico Bridge. Welcome to San Juanico Bridge. San Juanico Bridge. Na may kasugat na barko dito sa ilom sa bridge. Badung po dire mo gawas. Kami pasulod, sila pagawas. Naawa ninyo, dako sang barko Seaport. Seaport siguro ni kay color blue man. Welcome to San Juanico Bridge. Taas kayang bridge padung dito. Samar na di hadapit, Samar. Samar kaysa tong taga Samar na may sinyong dapit. Samar. Welcome to San Juanico. San Juanico Bridge. Dire mo na karon ng part sa Liti. Kaysa tong taga Liti na yung lugar dire, Liti. So dami sa San Juanico. Nagka-trailing, nagka-dool. San Juanico Bridge. Pasulod nami sa San Juanico. Narao. Welcome to San Juanico Bridge. Klaro ka na mga sakyanan nga ni Agi. Ikaduha na ning balik na ko dire sa San Juanico Bridge. San Juanico Bridge Part 2. Klaro kay mga sakyanan no. Awan ninyo guys mga sakyanan. Bisan init agwan tahon lang kaya maka-video sa San Juanico. Para kung nag-video po akong mga kauban dito. Sila dito. Mas sila sa taas ga video. Mga kauban. Anong gamot po sila video. Tagsarami makabalik diri sa San Juanico. Kaya kung kasugat na barko, San Juanico Bridge. Welcome to San Juanico Bridge. Wapo kayong barko dako. Seaport. Ang kasugat na barko dire, pasod sa bridge. San Juanico Bridge. Ay, kusukay bagan lang barko kay way karga. San Juanico. San Juanico Bridge. Welcome to San Juanico Bridge. Nara sugat mis barko. Sugat na mo San Juanico Bridge. Ako kayong seaport. Sukay dagan nilang barko. Ay mga taga barko sa video sila sa bridge. Minasan, pasudlan sa San Juanico. Welcome to San Juanico Bridge. San Juanico. Welcome to San Juanico Bridge. So dami sa San Juanico Bridge. Nag-repair ilang bridge. Ang tulay na i-repair. Kita katong mga trapal-trapal. Gi-repair. Dugay na kanya na bridge. Panahon pa ni Marcos. San Juanico Bridge. Welcome to San Juanico. Wapo kay San Juanico Bridge. Welcome to San Juanico Bridge. Welcome to San Juanico.
Gi-repair ang bridge. Okay, panahon pa man nila Marcos ni, gi-repair. Oops. Oops, San Juanico. Welcome to San Juanico Bridge. Welcome to San Juanico. Hehe, labay na mi. Hey, San Juanico. Welcome to San Juanico Bridge. Sige, repair lang bridge. Welcome to San Juanico Bridge. Sabay lang may approaching Tacloban City. Excuse me. Welcome to Tacloban City. Labay namin sa bridge. Welcome to Tacloban. Welcome to Tacloban City. Naka-recover ng taga Tacloban, oh. Nag-iimo na sila, oh, building. Tacloban. Hina-hina sila, repair sila. Bridge dito ay. Hina sila ka-recover. Ka-recover na po sila dito. Ka-recover na sila lugar sa panahon sa Yolanda. Indot nagbalik ang Tacloban. Tacloban City. Welcome to Tacloban City. Salamat guys, maratong kong video. Palayo kog subscribe o sa akong kauban nga si Chief Alan Ochia. Please subscribe iyang YouTube channel. Maura kong maratong video karon guys. Salamat.